January Nikuleninga Dahaka Post Thawngpang Chimnak Sham Kan Thok Changlai President Trump order ruang Malaysia Chin ralzaam tampi US an len khaulo President Donald Trump ni nol achwa mi ruang Malaysia mi Chin ralzaam tampi US legal nak ding van long kholtlon nak let piak an sitia Malaysia Chin ralzaam upani achim Alliance of Chin Refugee Chairman James Boythangbik ni mi tampi an chunmang an horswan an lung ajok ngai na kaima pumpak thai mi pakhat zong US legal ding in jing lei sumilam thlei khat UN zung kal atim asana inti kholliawa an cancel micheu chu kalding an si changcha in an han mi zong an apchang rian zong in an chuakna asana in atu bantuk in thil ahun chantik an lung ajok di kautia achim US legal ding pol cancel an toncha mi tampi ni Alliance of Chin Refugee zong Fonh an rak chon bang in UNHCR zong direct in Fonh an chon len President Trump ni immigration kong hepe tlai in executive order minsan athut nu valei chung ram tampi in US azwang ding mi ralzaam thongsha shong vanlong ticket cancel piak an tong tia CNN zong ni January nikuleni ni atial vanlong ticket cancel piak atong mi na hi khozai ram ralzaam da an city mi fyang in thai asari launa in US ram aphan mi ralzaam tam dau hi Myanmar, Afghanistan, Congo, Venezuela le Syria jam in an sinhatia CNN ni alangtar chap US kalding in vanlong ticket anga changmi na an khwaltlon na cancel piak an sibang in athar zong chawlhan an sari lai lo tia thai asi US President Joe Biden chan khanchun kumkhat ralzaam tingkhat le thongkul le thonga hi US ni alak na tia thai asi Paletwa Rakhine cawnter le Rakhine ramhla sakter lo tia PC chairman ni achim Herh Hriamtlai ni an ukmi Paletwa pengchung nun phung le chahol lei in namne nak lo tia Paletwa council chairman salai mute ni achim January nikulani khajing lei kimu project ti mi min in online berua nak antwa chu berua nak chun salai mute ni atu bantuk in achim hi asi salai mute ni khakha biwai wan asi Chin mi nak Paletwa Rakhine cha an cawnter na an ti mi hi atak tak chun asilo mi asi Rakhine le Chin chu unaw kan si Chin mi phun nak khote pol Chin cha chon kho asakau tia achim Paletwa pengchung Rakhine mi phun pol an nak khwa Rakhine ramhla an sa Rakhine cha an chong Chin mi nak khwa zalong te in ma le cha chon kho asakau tia achim chap Paletwa pengchung SAC ral kap sakhan vialte chu thongni kullali January tha AA ni anjaklak atu chun Paletwa pengchu AA ukhrei nak tang chang tia thai asi Myanmar kong Biapi kan Chiah Herh tia Trump ni Thim mi UN Palai ni achim Myanmar ram achang chwa mi ram chungral hi nu shin chawvo kong hepe tlai in thil Biapi pakhat kan Chiah ok asi tia President Donald Trump ni USIO2 UN Palai athim mi Alice Stefanik ni achim US Senate Foreign Relation Committee ni Alice Stefanik chu atulio volei chung thil changpol kong hepe tlai in zaitinda nakalpi lai tia January nikulani khat behelnak an ngai chuliao chun achung leiban tuk in Myanmar kong achimchi hi asi Nushin chawvo kong hepe tlai in Myanmar ram achang mi ram chungral hi thil Biapi kan Chiah Herh tia Alice Stefanik ni achim Israel le Palestine karlak boibai na kongzong Israel ni ama le ama irunven naknol angai tia Israel dir kam in Alice Stefanik ni achim tia thai asi AA dauding in Rohingya Hriamtlai Phu li an Fonh Rakhine Hriamtlai AA dauding in Rohingya Hriamtlai Phu li ni Four Brothers Alliance mi an dir tia thai asi Rakhine ramkul chung achol chang mi RSO ARSA ARA le RIM an Fonh AA kan dau tri lai tia Thawng an than Muslim Bible Quran chon piak ning in ahman mi lai kan dir lai akan namne tu pol kan dau na lai kan jam tha te in kan kilven lai tia theitar nak an tua kan jam tia Rohingya Hriamtlai ni an ti mi hi AA ni alak mi buti chong mongjole jate chong hi an si tia Western News ni alangter